Evo ukratko o našem timu. Bilo nas je 5 u timu, 3 doktora i 2 inženjera, Kijara Krtak, Adrian Salabi i Viktor Ivanić, oni su nam iz medicinske pozadine, oni su doktori, i kolega Josip Alpeza i ja, mi smo bili zaduženi za IT dio. Naše rješenje InsuLogic, ujedino ime tima, napravili smo AI agenta koji uz pomoć poziva, kada detektira da je pacijent će biti neadherentan, da neće uzeti svoju terapiju, ono ga samo automatski obavještava, nazove pacijenta tog, pita ga je li uzeo terapiju, ako nije uzeo terapiju, pita ga zašto nije uzeo terapiju i sve to automatski pretvori taj razgovor u tekst, ubaci doktoru u dashboard, tako da doktor ima kompletan nadzir nad svojim pacijentima i pridržavanjem te terapije koje oni uzimaju. Pa evo, najveći izazovi u stvari su nam bili spajanje na samu tu virtualnu mašinu, iako smo sudjelovali na više hakatona. Ovaj put je bilo baš specijalizirano, dali su nam osnovni set podataka na kojem smo mi morali razviti neko naše rješenje, tako da nam je to bilo najizazovnije u stvari samo krenuti sa razvojem tog machine learning modela. A nekakvo, recimo, zabavno iskustvo bilo je odlično raditi na ovako nekakvom interdisciplinarnom rješenju gdje smo mogli direktno znanje naših medicinara pretočiti u nekakav konkretan industrijski proizvod. Sastav tima jako je važno da bude interdisciplinaran. Nama je recimo konkretno u ovom natjecanju, što nismo znali na prvu da će nam faliti, je jedan data scientist, jer ovdje se baš radilo o obradi velikog broja podataka, implementaciji machine learning modela, ali ok, pokrili smo se to sa kolega Josip i ja smo pokrili taj tehnički dio, ali definitivno taj interdisciplinarni, to je najvažnije, gdje ljudi svako iz svog segmenta ekspertizom mogu pomoći u rješavanju nekog većeg skupnog problema. Tako da nam je najviše u stvari pomoglo to samo istraživanje. U ovom slučaju ovaj hackathon je malo drugačiji po tome što je baš se trebalo razviti na tim podacima konkretno rješenje i onda nam je tu bilo u stvari bitno imati medicinsku ekipu koja nam može dati nam te guidelinesove. Dok smo prijašnjim na hackathonima više bili tehnički usmjereni, sad i baš taj medicinski dio bio presudan. Pa, što ćemo s novcima? Evo, nadamo se iskreno da zaista ovaj put možemo naše rješenje na sljedeću razinu dovesti, da uspijemo neke kontakte ostvariti kako bi mogli do pravih ljudi sa pravom informacijom doći i riješiti. Znači, da nekakav pilot projekt organiziramo sa jednom možda bolnicom, jednim domom zdravlja i vidimo dalje gdje možemo gurati naše rješenje, jer zaista mislimo da može zaista pomoći u Hrvatskoj pacijentima.